Napalabas saanen ang nagpakpakita ni Paula kini Edmar. Gapo tamabainan daytoy ngem kitdi. Kinunana iti bagina ang masapol nga isu ti ayatan ni Edmar. Ken adda pay panggep na amang tungpal iti naibaga dagiti pasurot ni Don Marcos at tulungan na ida tapno maitalaw da ni Dolores. Kabayatan na. Empeksa ni Rodora kinilakay sabas ti kinaliday na. Gapu tati kinaragsak amarikrik nana ket masukatan to iti kinaliday. Awan tinaibaga nila kay sabas no di ti maasyan iti balasang. Iti may sa arabii kadwa ni Rodora da Dolores ken Edmar iti paraangan na. Naragsak da nga agsarsarita aging ga na dakamat ni Edmar ti panagkalaysada. Idi nagawidan ni Edmar maturugen dagiti dua idi agsarsarita da pay laeng may papan iti naibaga ni Edmar akalaysa. Naragsak ni Dolores idinto tagsinsin naay ni Rodora. Adda kayat na nga ibaga kini Dolores. Itagagayem adtuyen tituloy ti nobela tayo na paulwan. Rodora! Sige, Rodora. Ibagam ti makagapo. No apay asaan to ang mapasamak ti kalay sayo kan ni Edmar. Anya ti rason? Baliksam, tadumngagak. Kwa, gaputa. Apay adi mo ibaga. Ay, basta. Awanan ti ado a rason, Rodora. No para kanyak, awan ti rason, tapno saan to ang matuloy ti kalay sayo. Dolores. Ala, maturog takit din. Good night, Rodora. Good night, Dolores. Boss Charlie, anya ka diti ko na mga ibagam kanyak. Mortadyo. Awan ka diti may tagtagainap mo? Tagtagainap? Adda, boss. Kastoy, makikakaida kampay idi iti babae. Diyak ka no kayat, ngam pilitan na kaya babae. Wisit ka. Saan aday ti kayat ko asawan? Dayjay mata talaga ti naitagtagainap ko, boss. Agore ka man, boss. Apay ka diaya. Apay. Anya ti naitagtagainap yo. Ta damdamagam, no anya mo ti maitagtagainap ko. Ni Rodora. Ni Rodora, boss? Kanayo na makitkitak ni Rodora iti tagtagainap ko. Agsubli-subli iti tagtagainap ko dagiti inararamid ko kankwana. Anya? Mabagtitak no kastoy. Boss Charlie, ti babae ako na malimabas idi iti sangom. Amangan ni Rodora. Anya? Kunam nakakawas iti porhaw. Anya ka diti kawas idi ni Rodora. Saan ka di apurhaw? Boss, amangan alalyanan tinagpakitakan ka. Anya? Domingo ita, Rodora. Mapantay jay ili, inta makimisa. Saan ta ka di nga awisan matikayam ko? Wala niya. O sige, awisan ta tagpaili tayo. Hintayo makimisa. Siya kung ti mapan mangayap kan ko na. Sige, duatan ang mapan. Ni Edmar di magmag na nga agturong ijay ayan te Dolores. Api nga tama pa ni Jay. Anya tiaramidon na ijay. Anya nga ta tiaramida. Surutak nga ta. Agmay-maysa. Surutak. Amangan no ni Dolores itan tiyarman na. Jak itulok akas tati mapasamak. Surutak ni Edmar. Oh, nakasagana akon.
Hintayon. Hintayo nga ro din. Sambutin tayo ti maudi a misa. Hello? Ah, Paula? Oh, anya ti masapol mo? Tapno ang Mom Dolores. Data suot mo abistida. Saan ang maibagay kan ka? Anya? Agraraman ka talaga. Bestida ni Rodora, ngam isusuot mo ket din. Nita. Paula, anya ti masapol mo? Edmar, mabalin ka dito sumurot. Ha? Bayan yun asumurot. Ay, sana mabalin na makikuyog dahi tao kada tayo. Sana mabalin. Dolores. Ah, sige. Ingkag palas, taurayan da ka, Paula. Saan mo't amabalin ang kastati suot mo ang makimisa? Naka-short pan kay tinakiti. Ay, kaasi kamat Paula. Tauray anya ti aramidam apanag pa-charming ka ni Edmar. Saan na ka? Apagan ano? Sige. Ingkag tayo. Urayan da ka ditoy. Banag ko na, katawan ti panggap ni Paula nga umay. Nagbayag. Itay pa'y nga urayan tayo. Intayon. Amangan no saan tumot lang nga umay. Mala daw tayo lang itimisa. Intayon, Edmar. Saan nga umay ni Paula? Sige. No kayat na. Sumuro to langan di simbahan. Agoray kayo iti awan. Dayta ti ganaban ti kaskada kayo. Nang runa day jay a Dolores. Kunam no asino? Ha? Masurunak ni Dolores. Iso ti kakuyog ni Edmar. Agkuyog daita kin ni Dolores. Imbes kumasyak. Ha? Bay aman tapagurayat ida. Aguray da iti awan. Intayon iti uneg. Kat ikararag ko, amatuloy ko matikalay sayo. Agyaman na iti dayta, Dolores. Kat si Rodora, anya ti ikararag mo iti Diyos? Sapay ko man, tagbayagak pa'y ditirabaw ti daga. Anya? Ay, unay daytan, Rodora. Kaslamat ten ibagbagam amabiit ti ipapatay mo. Ditay ammo ti biyag. Ditay ammo dagiti dumtang apasamak. Kat no pagayatan ti Diyos, nga agbayagak pa'y ditirabaw ti daga. Pagyamanak unay. Anya? Ay, Jack ammo ken ka. Edmar, kasarita man dito girlfriend mo. No anya la di tanti sasawan na. Pudno tinakunana. Angam, Rodora. Apay nga minakastati ibagbagam. Kita gumuran to'y gayem mo. Sige, sumurok tayon. Mangrugin timisa. Nanalomen, naimbag ng oras mo. Paula, si kamot gaya ang balasang ko. Domingo ita Di kay nagpaili? Sangsangpot ko laeng, napanak na kimisa itay agsapa. Naibayagak ijeli. Adanapan ko ginatang. Ni Edmar na, ada ka din? Awan pay, apay ka di. Awan matkit di? Nanalomen, adaman damagak kada kayo? Anya dayta. Ar-arman ka din ni Edmar dayjay a Dolores? Ha? Di kay kumaglibak, nana. Ay, jak amaw. Ngam timakunak. Addan ay ayatan ni Edmar. Awan sa bali, nudi ni Rodora. Anya? Wan, balasang ko. Iso asika. Aklo nam laengen asaan asika ti ay ayatan ni Edmar. Nana? Taurayan niya ti ar-aramidem.
Talaga amay maysa ti ay-ayaten na. Apay nga ron nga kuykuyog da Dolores ken Edmar, nana. Awan mo't dakes na no agkuyog daman bilang. So anti Patsyek, ni Dolores day ayatan na. Anya? Ngala, ipapantan akasta, palasang ko. Tapanag ko na, nasaya at abalasang ni Dolores. Agbagay dalat tamot kan ni Edmar. Anya. Ay na, no talaga nga ornosan ni Dolores ti bagina. Agminar at talaga ti pintas na. Katsyak, nana. Di nakadikayat ni Edmar? Anya? Diritsaan ka na, basang. Saan akaskan ka titipo ni Edmar? Anya. Lading itak ngam ibagbagak tipod no. Pagyamanam laangan, tadi na ka tinutupan. Ad-addan tulakit ding agsakit tinakam mo, no tinutupan na ka. Ngam iti puso na, sabali ti ay-ayatan na. Nana. Paula, maawatan mo't siguro ti kayat asawan dagiti ibagbagakan ka. Wano insawang ko kan ka. No makaamiris ka, dakkel apagsaya atam. Syaklat pati bindot. May samat day tabak at lomen. Di na kay kayat. Day jay Dolores ti sakit na. Puisit mat day tabakat. Talaga marurudak. Mapanak man langan ije balay da Charlie. Barang addadan. Makiinumak man ket di kadakwada iti arak. Intayon, kakadwa! Well, ano sumulan? Ha? Ni Paula ti agdurong dito ya. Agyaman na, nakakita kayon, Mortadyo. Apay. Anya ti bagam, darling? Che, di na ka man awagan ni ti darling. Ni Charlie. Awan dito ay. Adda ka di ibagam, Paula, darling? Kailiw na ka di, ha? Anya? Hoy, sardangan na ka man. Anya nga roti masapol mo? Kwa? Umayak makiinom iti arak. Mabalin? Wan, kunamon Mortadyo! Ha? Kwa. Pumanaw kami kuman. Gapukan ka, darling. Sige, itantan mi pailang ti papanaw mi. Agyaman na. Sige kakadwa. Ilukat yung manantigay, tayintay iti unag. Ay na, sa anak amaw uma dito'y adiso. Rodora, nagmayat diti anya. Idi pa'y laeng, ano kasta nga umay tamakimisa. Umay talata diti abanda. Gapo ta nagmayat ti angin dito'y. Naawanak ton, di yu liwayan ti umay ditoy. Tunggal umay kayo makimisa. Uno agkararag diti simbaan. Idi kasta, malagipdak tulat ta. Anya? Ay, Sir Edmar, nanggag mo ka diti bagbagana? Rodora, saan mi amaawatan no apay akas tati bagbagan? Sapay ko man, tadi kayo agliway nga umay ditoy. Rodora, Ay ayatan ka unay, Edmar. Kat ipat patag kamat agayam, Dolores. Rodora? Kaya't ko amang ngaganti sungbatyo iti imbaga. Rodora, ay ayaten, kan ipatpatig ka unay. Ngam, apay ka di akas laad da kahit asawan da kita ngay bagbagan. Akas lakit din pumanaw kan. Rodora, saan mi akayat a pumanaw ka? Kan sa dino ko matipapanam? Ay, agsidaaw kami a talaga iti dayta nga ibagbagam. Dolores. Kan, ay na. Mabalin ka di, Rodora. Saan man aday ta ti ibagbagam? Tadyak kaya ta dengdenggan. Pudnoti ko na ni Dolores, Rodora.
iti panagsarsaritan. Taslay bagbagam apumanaw ka. Apay, panawan na kami kini Dolores? Saan mi kadya mabalinti sumurot iti papanan? Kan, sa dino ko matipapanam, Rodora. Di kayag danag. Gaputag sa sarak tayo tumatla ang ijay. Ta ijay papanag. Kinaragsak ti adda ijay. Awan ka asping na aragsak. Miss, mabali na manghi ka pa iti may sa plato? Na yun day dya servidora. Makita na atalo tayo. Dodo a plato, tiinyag na. Rodora, apay adi ka maten matimpimek. Ha? Magustom ka diti in order ko? Wan ah? Naimas day ta. Karne, ti baka. Ay na, sa anak a makaramraman iti kasta ama sida. Pasig ngamin adinengdeng ti sidsidaan mi. Numat makaramraman kami iti karne ti manok, mang parte ni tatang ko. Isong agpating gaklatan iti karne ti manok. Kasta talaga ni Dolores, Edmar. Nalapid. Ngam napintas. Napimpintas ka pa ya, Rodora. Agyaman kami. Ala, mangantayan. Sige laan. Mangan kayon. Boyaan kayo nga gisopo. Ano? Apay saan ka mangan? Sa anak amabisin. Isaaboyaan kayo laangan amangan. Anya? Nagmayat atilmunan, tinalabaga nga arak, Paula. Naglamuyot nga umunag. Nang ruta pa'y tasikati kasangsangumi. Talaga? Naimbaglangan, tada kami timbaw ni Boss Charlie ang mga lakadagiti gargaret na. Tanusan, di da ka kumamit, makasango ita. Mortajo, saan ka di akinunam idi kanya? At tulungan kayo amang kemagkin ni Dolores? Kat ikandak iti kwarta? Ha? Daydi ka di nga imbagam idi kanya? Kat seryoso? Wano? Kunkunam lang. Kwa, Juan. Seryoso, Paula. Abay ka di. Pues, disidido akon at tumulong. Ha? Tulungan kayo. Tapno si tatalugod asumurot ni Dolores kada kayo. Anya pa'y ti sumaruno ang mapasamak. Gagayem. Di uliwan na dinggan ti tuloy tinobela tayo ang napaulwan. Rodora! Tinapalabas, napan nakimisa da Edmar, Dolores, ken Rodora. Ijay simbaan, napanda talo iti diso, a paborito dagiti aggayem. Mas daw da Edmar ken Dolores kadagiti insawang ni Rodora. Nga iti dayja adiso, ti pakalaglagipan da ken kuana, inton awanen daytoy. Dinamagda, no sa dino ti papanan na. Ngem ad-adda pa'y nagsiddaw da iti insungbat ni Rodora. Nga iti papanan na, pasig aragragsak ti adda ijay, ket agsasarak dang tumetlaeng. Iti sabali a bangir, gapo iti pammasagid ni Baket Lomen ken ni Paula, ad-addamanen agimura daytoy. Napan iti balay da Charlie, tabareng addanan, ket makinom iti arak. Nadanon na ijay da Mortajo. Itagagayem, adtuyin tituloy tinobela tayo anapaulwan. Rodora! Mortajo, saan ka di akinunam idi kanya? At tulungan kayo amang kemagkin ni Dolores kat ikanak iti kwarta? Ha? Dayjay ka di nga imbagam kanya kat seryoso? Wano kunkunam lang. Kwa, Wen. Seryoso, Paula. Apay ka di? Pues, disidido akon at tumulong. Ha? Tulungan kayo. Tapno si tatalugod to asumurot ni Dolores kada kayo. Sigurado ka? Anya ti aramidam no bilang?
Mang panunutak to iti pamuspusan, Mortadyo. Basta ipasiguradom, titangdan mo kanya. Kash ti kayat ko. Sige. Kasaritak to ni Don Marcos. Sigurado nga umanugot. Sige, katno kasanon to. Adda akla ang ije balay mi nga agur-oray. Ariglado, Paula. O sige, bukbukan man kit ni tibasok. Naagbartek ak man kit di. Oo na. Sige, Paula. Ado ti arak. Uminom kalatang nga uray pa'y agbartek ka. Ayos lata. Sige, tatalagang agbartek ak. Bukbukan pa'y man tibasok. Kaya't gubay. Ariglado. At itibasom. Nay, mas tiyala. Nay, mas. Mortadyo, namartal ka ni Tekas Taunay. Kaya't mo pa Paula. Natumban itinagtugawan na. Ayos manan. Dinan kabalan. Mortadyo, kasanuditan. Kwa. Kakadwa. Umuna kayon ijay ayanda Boss Marcos. Ipan yon dagiti gargaret ni Boss Charlie. Ken dagiti daduma pa'y akasapulan ni Jay. Abay, agbati ka, boss. Wen! Agbati ak. Ket kadwak ni Paula. Sige, Mortadyo. Umuna kami ngarutan. Ano mo na kami? Sige, kukwab lang. Talaga ako kwaklaeng. Iso nga agawaan nyo ti pumanaw. Gundaway kunda ito'y Paula. Swerte ni Boss Charlie. Gaputa si kati mangidel-del idi iti bagim ken kuana. Angam ita. Awanan ti maramidampay. Gapu iti bartek mo. Danga kamet ita. Isarsarak mo ti karadkad mo. Pasensyakan. Mananggundaway at tao tinatumpungam. Ita. Aday ta. Naibabakon ti. Ha? Anya ti. Pwe! Oh, malas! Nakapasador, mate! Ay, malas! Buwisit na talaga! Ang... Saan na bale? Addan tulat taal daw mo, Paula. Intun maminsan. Saan na kun amalasatan pa'y? Oh, buwisit na talaga! Epe, mabalin ka dingag bakasyonak pa'y laeng? Kaya't ko ti makipagtrabaho ije Purok Berde. Talaga mata napas na kay iti dayta proyekto. Amok amawatan dak, Hepe. Sige. Sabagay, panagkunak katawan pare ko. Okay, as Pio1 Martinez. Basta siya pailaing tinakatugaw ay happy dito'y para midam ti kayat mo. Tamo, sana dakas ti araramidam. Agyaman nak, Hepe. Sige, ipamaysan ti proyekto. Awan ti pariko ti dayta. Agyaman nak, Hepe. Hoy, Paula! Agring ka ditan! Paula! Oh, Edmore, I love you. Ha? I love you. Kiss me. Kiss me. Edmar! Agtagtagay na sa tiloka. Kiss me. Kiss me. Ay, tidang. Agayat sakit di kini Edmar, Hoy, agring ka ditan! Rumwar kan ditoy! Tayo nakon, Paula! Tidang nga, Paula. Di pa'y lagring. Diyak kayat ti marabyan iti dalan. Diyak mo't kayat ngayon ton bigat ti ipapan ko itayan da Boss Marcos. Mga nukis sayan da pa'y ti allowance ko. Amukon.
Wen, amokon ti aramidak. Aday ta. Pasensya kan, Paula. Inkarton ka. Sa kayong paigid dito'y ruwar ti inaladan. Pasensya kan. Nagkunang aming agbartag ka. Ilakon ti gate. Tayo nakon. Oh, kasano, Rodora? Ipan ko pa ijay balay ni Antilomin to'y ginatgatang ko, ha? Agsubliak. Sige, Edmar. Ngam, uray saan kan nga agsubli. Agi na nakakit din. Ta oray siyak, nabanlogak man. Sige nga, Rod. Hmm? Mabalin ka di nga. Agkak pa'y tabibig mo, sakbay apumanawak. Ha? Mabalin ka di? Sige, Edmar. Ay ayatin ka, Rodora. Ay, ayatan ka man, Edmar. Anay ko. Ayan ko. Kasla. Bumangon na ka. Adda kiti. Anya dito ayan ko. Kasla. Utiawanan ba in amortadyo? Ingkabil na itidak kalakarton? Nasipngat. Rabin. Anay ko. Agawi naman. Rabi kaya man. Awanan kay tibain mortadyo. Apayakas to'y tinaramid mo kanya. Anyang tat oras na ya. Ada ka abay ko. Babae. Nakapuraw. Saan? Papa! Papa! Tulog! Ayan ti. Nagpukaw ti babae kaabay ko. Anya dahi ito'y mapaspasama kanyak. Anyat ko na iyo? Ulit man? Aday pudnokan ka, Papa. Iyo. Mabagtitak lang no kastoy. Anya ka din tayo. Kan... Apa yang madlaw ko itakan ka? Saan kan amatimtimag? Ah. Kasla na ulag ka na ti pampanunutam. Apay? Kwa. Ibagam kanyak iyo. Awan, Papa. Didak pakadanagan. Awan, parikot mo? Anya di ko na mga ipon Awan, Papa. Dinasaya at mapantay di kusina. Tay tagar mo, Sar. Nakaluto mo't siguro da mortadyo. Sige, Papa. Sigaman ti pagdamagak mortadyo. Anya ka di dayta, boss? Apayakas jay ni Charlie. Sipon nagkapoy di syudad, kasla nadagsen ti parikot na. Kasla na unag ti pampanunutan na. Kanayo na kasta. Mortadyo. At da ka din na ibagana kan ka parikot na. Kwa, boss. Awan, met. Sige. Sigan ti mang damag. Abang ano damag parikot na. Wan, boss. Wen gaya. Inton bigat at dapapadan tayo. Sa dino, boss. Hintay bangala iti imula tayo ang marihuana. At da mabalin tayo nga imula dita ngam kurang. Nasken nga adu ti imula tayo. Mulaan tayo iti nalinged at iso. Ket.
Awan to ti makadlaw nga dagaya marijuana dito. Sige, boss! Saan ako nasumurot, Papa? Dito yaklatan balay. Agbati lang ti may sa tao ta ditoy. Tapno ada kadwa. Adakan ka day ta, iho. Tumulong ak tulangan iti panagmula. Awan parikot, iho. Okay. Agbati nga ron ti may sa tao ta. Tapno ada kadwam. Nasapa dagiti trabahador, anti. At dada iti umiso nga oras ti panagtrabaho. Awan tinala daw kadakwada. Wan, baro. Kita man ti listahan. Talaga gaya makipagtrabaho dagiti dua. Sino adwa? Da Dolores kan Rodora. Wan, adalagan ni Rodora dita. Ngam aguray ka. Ayan na ka di. At dada iti dayjay banda, oh. Dayjay man. Duada kini Dolores. Na, yan na. Ni Dolores laang mati makita. Awan mo't kadwana. Anya? Saan nyo ka di makita ti nakapuraw ti kawas na, anti? Ni Rodora dayjay. Awan mo't makita. Pag may samot ni Dolores iti dayjay abanda. Dayjayan ti Macder. Nakabanikos pa Awan mo't kadwana. Anya? At nakadidiferensya di pa nagkita. Pero takunamot nga adda ni Rodora. Ngamawan mo't makita kakadwa ni Dolores. Adda, anti. Anya. Sige mapanak iti ayanda. Ay, tsak maawatan. Adda kano ni Rodora iti ayan ni Dolores. Nga magmay samat ni Dolores. Awan mo't kadwa na iti ayan na nga agtrab-trabaho. Dolores, Rodora. Kahit ko ngayon tunal daw, ijay tayo balay niyan tilumin ang mga daw. Paglutwak niyan tilumin. Ay, kayat ko Sigurado naimas ti sidaan. Mabaina. Diya kaya ti sumurot. Anya ka mati pagbainam? Wala rod. Basta mabaina. Saan ako na sumurot? Da kayon tulatan. Rodora. Pasensya kan Edmar ha. Mabaina ka talaga. Sige, saan ka apilitan? Ala, oray siya. Sa anak mo't amapan, Sir Edmar. Di mo't kayat ni Rodora. Di jak mo't mapan. Alangan asisyak ti umay. Ibagadan tupay kat asyak ti nobyam. Ala, intun maminsan lang yan. Ket sapay la kuma. Tasandak ton apaayan. Pasensya kan Dolores. Ngayon talaga adyak kaya ti makipangan ka da Edmar. Mabaina. Apay mabain ka. Anya ti pagbainam. Basta mabaina. Kat, kasano nga rudan. Agawit ta nga rudan ijay balay mi Ta ijay tan amangan. Adamot nakasagana amakan ijay. Saanan? Agawid aklangin iti balay ko. Ala, agawa amkit din ti magna. Taadayo basit ti balayo. Imbag kanya tadi talaan. Maladaw kanto inton umintra ka. O sige. Bugoy, di ka pumampanaw Kaya't ko nga dalat ta kadwak dito'y balay. Wan, Boss Charlie. Ilanak man iti arak. Kaya't ko ti uminom dito'y paraangan. Nagmayat ti angin. Kapit lang, Boss Charlie. Saan ka matanggayan, boss? Tadararamid ka dyan unag. Ado timba ti dagiti kakadwa ka trabaho. Sige lang. Sige, boss. Kastoy latan ter aramidan. Ti uminom iti arak. Mayat man. Mabang aranak no kastang uminumak. Naimas Naimas dito yung arak. Bilibak ka ni Papa. Tasa na mauawanan iti arak. Adulat na tilaban na. Pimig sa tiyangin na. Agtatapaw iti angin. Nakapuraw. Ni Rodora.
Saan? Anya da ito'y? Saan na po mo da ito'y? Ikidum ko na giti matak. Pagparpar matak lang. Charlie, Oh, saan? Ikidum ko lang ta. apay adi mo imulagat dagiti mata. Ah? Agmulagat ka, Charlie. Katmatmatan na. Saan? 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 Saan na po na ito'y? Charlie. Saan? Atay manak, Rodora! Atay manak! Anya ti mapasamak kini Charlie iti dayta agundaway gagayem di uliwana denggen tituloy ti nobela tayo ana pauluan Rodora.